Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga urip Allah, ayap man na kibugantan sa bendingan na giyang kutuwa kukuman o kapamuasa. Kukuman o kapuasa iku ulan-ulan Ramadan. Mga urip Allah. So, kapuasa iku ulan-ulan Ramadan, mga urip Allah, na giyanan na ini paliugatanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa lagi di dino kini paliugat yan, si kung mga tawa mga uuna mga urip Allah. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tigu Allah Ta'ala sa Quran, heskan wa tigena miyamaratya, mga mu'min na ini paliugat rekanu so kapuasa. Sa lagi do kini paliugat yan si kumang ataw mga uunaniw ang mga mu'min. Uli nakipaparatian si Allah. La'allakum tattaqun, kabakalo-kalo na mabalikan wa mga tawaki kaalakon si Allah. Mabalikan wa muttaqin, ma'urip Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa hadith ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala na katawantan wa mi'alayu Nabi sallallahu alaihi wasallam mapitiruyan bunyal islamu ala khams, pinagumbalay so Islam sa limatiman shay ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana so Islam na aya pula usian na lima ma'urip Allah adi keed nagyang kutuwa kapag agama o manusia sa Islam taman sa din yan maparatya agyang kay alima asay nagu minggulalan yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Paganero no to nagyang kutuwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. So kaseksi sa daatuhan na patuta simbaan na inuntas wallah nagu sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugu wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa iqamus salah, nagusukitin degang ko sambayang. Wa ita'uz zakah, nagusuki began ko zakat ma'urip Allah. Wa sawm Ramadan, nagusaka puasa iku Ramadan. Wal hajj, nagusukap na haji man istata'a ilayhi sabila, si iku tawa baka gagawin ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lakaw sampan na miya din nagyang kutuwa ijma', maana agyang kutuwa kapaka pag-ayon na yun o mga ulama, mga urip Allah, mga Muslim sa kababaloy o kapamuasa iku Ramadan paliugat maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni kukuman agyang kutuwa kapamuasa mga urip Allah. Ay sibut nun sa agyang kutuwa kabaloy niya na paliugat na upang maka di galubukaw manusia na isik saon mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Bad sa mi'aloy mangurip Allah sa hadith na miyatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam apitiru yan na bainama ana naimun siya tiging ko katuturwarakan niya kaysa natuturog na ko tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na pititagin piyan atani rajulan niya ka umarak na tigyan na dua katawa mama mangurip Allah. Fa'akhada bidib'i, na kaya patan ako iran sa isawaga na sa barukan ma'urip Allah. Fa'ataya bi, na inuita ko iran kung jabalan wa'arasi ko palaw makarang ma'urip Allah. Uli na aturan ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, na pitiru iran rakan, is'ad, mamanik kasagyang ka na palaw. Faqultu, na pitiruak na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, la utiquhu, dia kana tigin kegaga na pitiru agyang kota dua kata mama inna sanusahhiluhu lak, matanas kami na pulubulubud na mereka akapaka pamanik kasagyang kana na palaw ma'urip Allah. Natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam pasaadtu na miyaman ni kakwatigin sagyang kota palaw hatta idha kuntu fi sawa'il jabal taman natigin sa siku kinisampayakan
sagyang kutua puro apalaw, kaya paka timba bawa kan sagyang kutua puro apalaw, ida bi aswatin syadida, mian gak na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara atan tua tiga na mi tataralo, mga kes katigya na tan tua mi tataralo, maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na Peter wag na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sagyang kutua dua kataw mama, maurip Allah. Yung kutua dua kataw mama, maurip Allah na mga malaika, maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Aki susubun wallah. Ma hadigil aswat, anto na tigya nagyang kutua mga suara, uli na mga kes at tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na Peter wag yang kutua dua kataw mama, malaika, maurip Allah. Hada wi'a'u ahlin nar. Gitu atigian so mga kisik o mga tao sa naraka mahurip Allah. Thumman talaqa bi. Uriyan yan. At tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam napiya kauno takwiran din. Faida bi qaumin na dadtigian mati na melak na tigian na mga tao. Muallaqina bi araqibihim. Kita talikiran agyang kutua mga ugat sa sekiran maurip Allah sa mga panintilan. Yung utang mga ugat sa panintilan, nakita tali sa lawasiran, maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Musyaqqaqatan asdaquhum, akika kikisi ang mga ngariran. Tasilu asdaquhum daman, petuga agyang kutua mga ngariran sa rugo, maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, na Peter wag na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haula, anta agyang kutua tigin na mga tao. Anta asira na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peter yan uto sagyang uto dua malaika maurip Allah. Na Peter wagyang uto dua katawa malaika na tigirana alladina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Siran so mga tao aplapis din ada penmauma agyang kutua ilalapis. Maana apaken siran din ada penmakah ada penmauma agyang kutua kakuma ilalapis, dap mau masuk ilalapis, dap mau magyang kutua ke halal kiran upang nangkan maurif mallahu subhanahu wa ta'ala. Sebun sagyang kana hadis pianu tulu Nabi sallallahu alaihi wasallam na gyang kutua kala asiksa agyang kutua mga tao di siran di puasa ugid na ulapis siran puken siran din sa dapan mau maagyang kutua oras ikakan maana ay lalapis mahurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ginan ikala siksa agyang kutua mga tao mahurip mallah pagkaw masiran sa alungan na muri pumakanarakan siran wallah kita tali agyang kutua mga ugatiran ugat mga sekiran mahurip mallah si isa lawasiran mahurip mallah subhanahu wa ta'ala kika kulilibdun mililibot sa mga lawasiran maurip Allah may ikat sa mga lawasiran agu kikisi ama ang ariran agu petuga ang ariran sa aya ipetuga iyan narugu maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan maurip Allah na upama kamala isik sa agyang kutua tawa di puasa ugay na din yan terutok na agyang kutua puasa niyan sa lapis din sadap mau agyang kutua ay dalapis na upama kasiran na malasiran ni siksa na ay pandapat ka sa agyang kutua tao di pupuasa maurip Allah. Ay mana na tanto mala isiksa mas mala isiksa agyang kutua tao di pupuasa maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan maurip Allah. Isuka pamuasa maurip Allah subhanahu wa ta'ala na sukuan Islam ini paliugatian maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan manggalubog kung manusia maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mialip na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at na Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. So atigian so ulan-ulan Ramadan na runa tigyan ini turun agyang kutu Quran hudan linnas aturuan si mga tao wa bayyinatin minal huda nagubayanan si mga turuan na ugyang kutua furqan maana ilmu Quran maurip Allah ilmu mapakapsinggay akaun agyang kutua ribat agu untol maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nitundukun Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang kutua katiruyan faman syahida minkum asy-syahr falyasum sad natigyan sa tawa kamasaan yan
agyang kutua ulan-ulan Ramadan na puasa inian mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ginan mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Gina ni kini sugu no Islam sa agyang kutua kapamuasa mangurip Allah sa iya kabupasik man tawisa diyan ka apkan neganyo ko sura ko sumbatan tanong buko mga padawras mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala.